Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ki jaga kari figa gari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malim syukri rabbi galchite jechuudha. Eegani rabbi ki galata galchimoda. Hada abba ki galata fachor. Wallahi billahi hada abba ki galata fachor. Malif. Hada abba ki wallahi silaran tana. Fula kesan tae isiniin kofluun silaa waan biraatii miti nattu qaanfatatti maaliif osooniif sila gaafaan nan ijoollee kaniin an waan beeyi kaniin ani waan biraatii miti ilkaan kiyyaahu wal jalaan bahan je'ee yaadeen beeyi wal jalaan bahan ni fokkatan je'ee yaadeen beeyi osoo guyyaa sani abbaan kiyya ummaan tiyyaaf abbaan kiyya ilkaan kiyyaa qixa sirriitiin narraa eeganii osoo narraa cabsanii akka kun kafayyaa kun naama jiru sababa naaf ta'uu baatanii har'aan tana isiniin kofluun natti ulfaatti silaa harka meeqaan akka firra qaba ture. Wallaahi galanni haadha abbaadha innaadhaaf guddisaa waan guddoo hoohi irra xiqqaan isiidha. Akka ilkaan keenya diriiranii nuu baaneef sababni isaan nuu godhan tokkichi sunuu gaadha jechuudha. Haadha abbaa kiyya naaf galatooma wallaahi bakka jirtanii naa galatooma maaliif silaa hiriyaa tiyya isiniin kofluun wallaahi isiniin elkan bareedaa kanaan elkan bareedaa kanaan ifiin qaanfadha harkaan akka elkan callaa babbareedaa kanaan callaan kun ammaan tana kan rabbiin uume ilmi namaa sababa ta'eef cabsuu keessatti alhamdulillah bagaan haadha abbarraa dhaladhee isaanii naaf jira duniyaa tanarra galatooma baarakallah naaf galatooma amrikum haadha abbaa kiyya naaf galatooma bagana dhaltan akkasumas waan hin dubbadhu qaba baay'ee dubbadha waan hin dubbadhu qaba